Chamgachitab kolenjin atochin en Kass Media Complex kikuren Beatrice Chemutai. En kasarta netesetai koboiboenjin biik kobun togok cheterter boisionik chekitoi Dr. Kipkoech Arap Sambu en Kass Media Complex ko kami barak boiboiyet missing en betutab raini en Kass Media Complex Ainab Keles. Kaimuch korutechech toek chechang kot missing che alak en toek choton ko ka mwalimuek ak lagokab sukul chebo Kaitamat Primary School chekabwone ichek konetigei akobo ng'alekab biretab beek kosubkei ak somanet nelel nebo CBC. Toek alak ko ka mwalimuek che echen chebo sukulishekab primary kobun Nandi County chekabwone ichek health retreat ole kanyon kochut ichek sauna. En betutab raini kora ko kakibwoti akobo sigetab Dr. Kipkoech Arap Sambu ole kaimuch kiboitinik ak toekab betutab raini koboiboenji betuniton en boiboiyet ak tiendo nekami barak missing. Kawech kongoi missing Dr. Kipkoech Arap Sambu ole kamwa inendet kole koititoi inendet kenyisiek 71 en betutab raini.
This is the first day of my afternoon. This maisha ya mtu kutoka Tanzania is morning. Kuna wakati nafika saa 6 alafu afternoon. My first day of the afternoon, 71. Okay. Most of the people are my children. First born here, bibi yake. Many are neighbors and as a children. Family hii mzee wetu mkubwa anatoka kwetu. Ilikuwa kwake kwa zamani. Mungu ni single one, nakupeleka. Wote ndio wanaanza. Wote enjoy. Seguro. Dante. Tá bom, Umefanya vizuri sana.